Amen. Ay bagarabi tayo. Ay, bigat gaya. Makaturturog pa lang yung tirik na ya. Amen. Good morning po, Pastor June. Good morning po, Pastor Provi. Kahit i-start tayo. Ito yung service tayo. Baba, hindi pa nagkankanta. Dagiti ubing. Amen. Praise the Lord. Kahit ready kayo mit ubing. Ready kayon? Amen. Kunay man? Amen. Pigpigsan tayo. Maminsan pa. Amen. Amen. Gasta. Amen. Kanta tayo nga ro daya. Timuna kantahin tayo. Basit saka, basit ima. Okay? Nga to amin nga ima. Okay, nga to. Pwede na. Basit saka, basit ima, basit ping-ping na samit umisem, matalapayag ken tuy puso, tukwamin ni Jesus. Kay dayawen kay ti Diyos, kay dayawen kay ti Diyos, basit saka, basit ima, basit ping-ping na samit umisem, matalapayag ken tuy puso, tukwamin ni Jesus. One more time. Basit saka, basit ima, basit ping-ping na samit umisem, matalapayag ken tuy puso, tukwamin ni Jesus. Daydayawen kay ti Diyos, daydayawen kay ti Diyos, basit saka, basit ima, basit ping-ping isem, matalapayag ken tuy puso, tukwamin ni Jesus. Amen. Gapuna takupo amin ni Jesus. Itibagi tayo, itibiyag tayo, ket agserbite ng arking kuanaya. Kadayawan tayo iso na itibiyag tayo. Okay? Our next song, Praise Him, Praise Him. Ready na? Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Love Him, love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime. Love Him, love Him, love Him till the sun goes down. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him in the morning, thank Him in the noontime. Thank Him, thank Him, thank Him till the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime. Serve Him, serve Him, serve Him till the sun goes down. One more time, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Love Him, love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime. Love Him, love Him, love Him till the sun goes down. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him in the morning, thank Him in the noontime. Thank Him, thank Him, thank Him till the sun goes down. Lastly, serve Him, serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime. Serve Him, serve Him, serve Him till the sun goes down. The love of Jesus, amen. The love of Jesus. Ready now. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love, higher than the mountain, higher than the mountain, deeper than the
napakatamis ang pag-ibig ni Jesus, napakatamis ang pag-ibig ni Jesus, napakatamis ang pag-ibig ni Jesus. Oh, napakatamis. Mataas pa sa bundok, mataas pa sa bundok, malalim pa sa dagat, malawak pa sa mundo. Oh, napakatamis. Ilocano, nakasamsamin, nakasamsamin, iayat ni Jesus, nakasamsamin, iayat ni Jesus, nakasamsamin, iayat ni Jesus. Oh, nakasamsamin. Ang atong imti bantay, ang atong imti bantay na unen, imti baybay na tawa, imti lubog. Oh, nakasamsamin. I've got peace, I've got peace. Ready now. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Hallelujah, I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. All together now, I got peace, love, joy. I've got peace, love, joy like a river, I've got peace, love, joy like an ocean, I've got peace, love, joy like a fountain in my soul. Hallelujah, I've got peace, love, joy like a river, I've got peace, love, joy like an ocean, I've got peace, love, joy like a fountain in my soul. Si Jesus ang daan. Amen? Maminduanga Tagalog, maminduanga Ilocano. Ready na. Si Jesus ang daan sa kalangitan, sa kalangitan, sa kalangitan. Si Jesus ang daan sa kalangitan, masaya kailanman. One more time. Si Jesus ang daan sa kalangitan, sa kalangitan, sa kalangitan. Si Jesus ang daan sa kalangitan, masaya kailanman. Ilocano, ni Jesus ti dalan, ama panlangit, ama panlangit, ama panlangit. Ni Jesus ti dalan, ama panlangit, naragsak, naragsak. Kamusta? Ni Jesus ti dalan, ama panlangit, ama panlangit, ama panlangit. Ni Jesus ti dalan, ama panlangit, naragsak, naragsak. Jesus is the way. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life. Ready now. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life.
shepherd and we are the sheep. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Jesus is the vine and we are the branches. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me, His love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me, His love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Amen. Si Noah ay gumawa ng arka. Our last song, si Noah ay gumawa ng arka. Ready now. Si Noah ay gumawa ng arka. Si Noah ay gumawa ng arka. Si Noah ay gumawa ng arka. Inutusan siya ng Diyos. Lubos ang ulan at bumaha. Lubos ang ulan at bumaha. Lubos ang ulan at bumaha. Ang arka'y palutang lutan. Kaibigan ni Noah ay nagsabi, Noah, Noah, pasakay naman na kami. Ang sabi ni Noah ay hindi pwede. Ang arka ay sarado na. Let's sing it one more time. Si Noah ay gumawa ng arka. Si Noah ay gumawa ng arka. Si Noah ay gumawa ng arka. Inutusan siya ng Diyos. Lubos ang ulan at bumaha. Lubos ang ulan at bumaha. Lubos ang ulan at bumaha. Ang arka'y palutang lutang. Kaibigan ni Noah ay nagsabi, Noah, Noah, pasakay naman na kami. Sabi ni Noah ay hindi pwede. Ang arka ay sarado na. Amen. Praise the Lord. Naragsak na parang kanta ubing. Palakpakan tayo dagiti ubing absat. Amen. Praise the Lord. Nagpindasen ta makita tayo nga dagiti ubing ket nasapa da iti church absat. Amen. Masansanay da ka absat habang ubing dapay. Amen. Kita tayo dagiti pa tayo ubing iti other churches ken di anti sanctuaries tayo absat. Iyon natay iti church tayo iti lawagen nga absat. Amen. Aduda. Amen. Praise the Lord. Lepas kadeta mapandantog Sunday school iti baba. Amen. Praise God. Agtultuloy kay nga umay iti church ka ubing aya. Amen. Praise the Lord. Or ti sumaro kabsat iti anta Karuan Outreach. Adudamit iti kabsat. Amen. Nasapa da. Praise the Lord. Iti pa'y kakabsat. Iti sanctuary tayo pasukin. Amen. Praise the Lord. Jayanti Apari Mission, Ma'am Evelyn, kendagiti ubing. Amen. Praise the Lord. Dadakabsat. Kitain nyo, dadagiti ubing nasasapa. Kastapay Jenta Australia. Amen. Rans. Amen. Praise the Lord. Ken kastapay ni Sandro Jai, HBBC Hawaii. Hello Sandro. Good morning. Amen. Sino pa? Dingras Outreach. Dadapay ubing kakabsat Jai. Dingras. Amen. Dingras. Awang pa Vintar, awan. Okay, praise the Lord. Kararak tayo do bing, let's pray. Okay, dumog kayo nagkitim tayo, intay ti pa nagkararag. Okay, let's pray. Close your eyes and bow your head. Let's pray. Follow after me. Dear God, thank you so much for this morning. Thank you so much for our church and our pastor. Thank you so much, Lord, for our parents. Help us, Lord, to be obedient unto them. Bless our service. In Jesus' name, amen. Palakpakan tayo pa yung maminsan na gito being absat. Praise the Lord.
Praise the Lord. Good morning. Naragsak kayo mo lang. Okay. Madaydayaw ti Apo. Everyone is now on board. Digiti outreaches kan churches tayo. Kaya trugyanan ti ngarudan ti aramid tayo nga panagdaydayaw ti Apo itang abigat. Amen. Hangkin naragsak nga nakulem. Haan nakulem. Digiti rupa yung adaduma naragsak kayo mo lang. Isang man tayo man kaabay tayo. Okay. Baka isot pa uding nga panangisam mo na yan. Sabay ko mata saan. Nasapat tudo kakabsat kadigito yung season is supposed to be kat May or June usually, di ba? So nga medyo nasapat ito do ita. But thank God for the shower of blessings, okay? Nakabsot, deti, okay lang ba itong mic ko? Tumagderte amin kakabsat, intay di pa nagdaydayaw iti Apo, nagkararag teko muna. Apo Diyos nga nilangitan, agyaman kami, ti panangring mo kadakam nga nasapa, kanti pa nakisaganam digiti puso mi nga umay agyaman, agdaydayaw, maki-fellowship kadagiti padami ti pamati, kanagdingeg kadagiti naimbalitukan nga sasaom. Bendisyonam iti amin na partes deti gimong mi, kadagiti amin na kakabsat nga adda kadagiti naduma-duma nga kapkapilyami, ken outreaches Apo Diyos. Uray pay kadagiti agbuybuya ti Facebook, YouTube, website, anyaman Apo ti ayan da ita, sa dinuman yan da anyaman ti sitwasyon da, sapay kumatamarik na da Apo ti presensyam, especially digiti adayo, kan digiti aday ti balasiw iti taaw. Ikanakamregta nga agkanta para ti pakaidayawam, in Jesus' name, Amen. Go ahead, Edward. Amen. Praise the Lord. Our first song, so much to thank Him for. Amen. Praise the Lord. At pagyamanan tayo kaupsan. Kantaan tayo kung mga adaan, iti inanama, kastapay nga adaan rag o iti poso kaupsan. Amen. Ready now. And I look around and see the good things He does for me. I know I'm unworthy of them all, but His blessings He freely gives. I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for. And the verse now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Second verse now. And sometimes, well, on this way I need, and I stop and say, thank you, Lord, for all you've done for me. And one day I'll reach sweet heaven shore, oh please, just let me live once more. I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. One more time, the verse now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Amen. Praise the Lord. Our next song, Salamat Aking Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Nina the chorus. Ready now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinakaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at kong puso, paglilingkuran. First verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at kung ika'y tinanggap mo, ako'y iyong piniligtas. Amen. Salamat, salamat, sa dakila mong pagmamahal. Praise the Lord. Chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinakaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at kong puso, paglilingkuran. Last verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. At maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinakaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at kong puso, paglilingkuran. One more time. The chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinakaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at kong puso, paglilingkuran. Ika'y mahalin. Ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Amen. Amen ko natin managabsan. Amen. Praise the Lord. Our next song, Count Your Blessings. Amen. Nag-isam tayo kabsan. Amen. Count your blessings. Ready now. When up life's mirror, see your tempest goes. When you are discouraged, thinking all Is lost. Count your many blessings. Name them one by one. and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings.
na kabilangin. Amen? Ready na! Nuti panagyan kumananagan ka, kita panunong piribukin na ka, lagi pemparulusin na, ano nga ayat din pa'y nakin ka, di ayat na ikabilangin, Diyos gusto mo na ikakitain, di ayat na ikabilangin, dakyaladong mo na ikakitain. Second verse na. Nunadaksin kunay ay naawin mo, napagpunti karga Pinagday mo, langit memayat na ket mabukaw. Amen! Day dadanag ket ragsak sumukan. Di ayat na ikabilangin, Diyos tungo na ikakitain. Di ayat na ikabilangin, dakyaladong mo na Last verse ikakitain. na. Nudati ilalay Nabananda, panunutin ka ni Kristo Kekan, dahil mayat na maliliwakan, iya'y langit kuwa at paaigen ka, di ayat na ikabilangin, Diyos tumunain kakitain, di ayat na ikabilangin, dakyaladong muna ikakitain. Kapunan ulit na ang pusoken, ikaanda ng Diyos ikatumagli, lagi memayat ka diyan sa day, at dakyan ka ingat kung gunang lungin, di ayat na ikabilangin, Diyos muna ikakitain, di ayat na ikabilangin, dakyaladong muna ikakitain. Give them all to Jesus. Amen! Ready na! Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life. At the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all! Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Praise the Lord! Second verse. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that once brought pain. Give them all, give them all,
is all I need. Amen. Praise the Lord is all I need. Ready now. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. On my knees, He supplies my thirsty soul. He satisfies He's the Lord of all, and He is all I need. Chorus. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, He is my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He is all I need. Last verse. He's all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength as time goes by. He's the Lord of all, and He is all I need. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, He is my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He is all I need. One more time. One more time, the chorus now. He comforts me when I'm weary. Bira naman eh. Pagod na pagod kayo. Umay kay ton malam maki-attend ti health seminar tapno pumigsa ti barayo. Amen. Amen. We will have a health seminar this afternoon, 2:30. Ag-discuss ni Doc Lester kin ni Preacher Glenn about health. Okay? He says every pain feels my deepest longing. Time and time again is my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He is all I need. Amen. People say. Amen. Remain standing. Alam tayo, di kiti Biblia tayo. Ayabak man ni Tito Adrian Gorospe. Taidala na tayo ti panakaibasa, tinasantuan nga surat, ita nga gimong. Good morning, Pastor June, Pastor Proby, ken kada kayo kakabsat. Lukatan tayman dagiti Biblia tayo iti libro ti Salmo. Psalm 146 verses 1 up to 10. Iti Pi Bible page 741. Basal ti umuna ket da kayo iti sumaruno sa ito agigiddan iti verse 10.
verse 1. Page 741. Are you there? Amen, amen. Verse 1. Idaydayaw yu ti Apo. Idaydayaw mo ti Apo o kararuak. Amen. Iti Apo, kanta ato, dagiti panangidaydayaw ti Diyos ko, bayat iti kinaadak. Di ka kamatalek kadagiti pi prinsipe. Wenno iti anak ti tao, aken kuana awan ti tulong. Ti anges na agpukaw, iso agsubli iti dagana. Iti dayta metlang aldaw, dagiti panpanunot na mapukaw da. Bendito dayjay adda ken kuana ti Diyos, ti Diyos ni Jacob. Abadang na. Amen. At ti inanama na adda iti Apo a Diyos na. Isu, anangaramid tilang, ken daga, ti baybay, ken amin nga da kadakwada. Isu amang sa limet-met, iti kinapudno nga agnanayon. Verse 7. Isu ang mga ramid iti kinahustisya, Amen. kadagiti mailupit-lupit. Isu amang ted ti taraon, kadagiti mabisin. Ti Apo lukatan na dagiti nakabalod. Apo lukatan na dagiti mata, dagiti pulse. Apo bataken na dagiti maparuko. Apo ayaken na dagiti nalinte. Ti Apo salakniban na dagiti sangsangaili, saranayan na dagiti ululila ken balo. Ngem ti dalan dagiti nadangkes, bali-balik taden na. Ti Apo agarin ko ti Ganito kagnanayon, uray ti Diyos mo, o Sion. Sion. Iti Iti so amin na kapakutan, idaydayaw yo ti Apo. Agkidem tayo kakabsat, ket agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos, Yes. ama nga namarsway ti langit ken daga. Agyamang kami Apo iti sasaom nga naibasa. Pudno launay o Diyos, nga sika iti kamang mi, awanon iti sabali. Nga sika o Diyos iti sumabsabot, Yes. kadagiti so amin na pagkasapulan mi. Bueno, Apo. Agyamang kami Apo iti gundaway nga umay manen agdaydayaw ken ka. Takas kunam iti Hebrew 10:25 saan nyo baybayan ti panaggigimong. Ket isu daytoy Apo aldaw ita na ituding nga aldaw nga pinangidaydayaw ken ka. Ket agyaman kami kadayta nga pribilehiyo. Yes, thank you, Lord. Ket ala Apo Dios kidawon mi nga sika iti mangbendisyon kadagiti nga aramid mi ita. Idaton mi ken ka dagiti so amin nga partes daytoy nga aramid mi. Kang runaan na Apo iti sasaom nga ibinsa-binsa ti ingunguten mi nga pastor. Yes, bueno, Apo. Patuloy ka di o Diyos. Ngay kami isuna, iti adupay nga bilag o Diyos. Nga mangbinsa-binsa kadagiti sasaom. Tapno Apo, sikati agsao, kada kami ita, in a very personal way. Yes, bueno, Apo. Katulungan na kami Apo, nga adadapay, nga mapabaro, dagiti pampanunot ken puso mi. Tada kami Apo ket naisal sa lumina. Amen. Iti dayto yung nga lubong. Ket dagiti hampay Apo nga napabaro ti puso ken panunot. Tulungam ida Apo nga mapabaro iti puso da. Ket ala Apo bakudan na kami iti panakabalin mo. Tapnon iti kasta Apo saan kami nga maiyayos iti aramid dayto nga lubong. Ket ala Apo agpakaasi kami nga sika iti mang bendisyon, kada ito yung aramid mi, itangal daw. Dagito yung ti dawat pakaasi mi, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Thank you dito, Adrian. Nagtugaw tayo amin, kakabsat. Kablaaw, kada kayo amin, kakabsat iti Apo, iti parabor, asi, kinaimbag ti Apo. Nakaimbag ni Apo Diyos. Amen? Oo. Kat anuman pa'y limabasan ti bagyo amang.
busat nga bagyo iti tawen 2023. Nasaapa. Ngem numampay di kasta, agyaman tayo ta awanen. The storm has already dissipated, I think last Friday. So what we're experiencing today is only the aftermath or the after result of that storm. It's partly cloudy in Manila, kunanan di pag-asa itay nasapa agundaway, and all the different parts of the country. Hangkay naragsak na nakulam ita. Dapat no nakulam kat na press-press ko kumatlang lang nga tayo. Hangkay samot nagdigos ka kapsat. Amen. Sino tinagdigos? Amen. Taig iman at nagdigos. So, praise the Lord kakabsat nasaya at deti panyempo ta itang aldaw. Amen. Kita man ta kaabay mo no napindas mo tlat panyempo ta rupa na kakabsat. Amen. Okay, to God be the glory. At nasurok nga 80, I think 85 watching on the Facebook right now. Kablaawan na kayo nga da Facebook. Kan 21 on the YouTube. Diyan mo naman yan tayo website tayo. But that is an additional of 100 people joining us online. Okay? Joining kadagiti kakabsat tayo nga dapat iti sanctuary. Alright. So, ulitig ti announcement ko itay. Tunumalem kakabsat iti alas 2:30. Itay Health Matter Seminar. Please show di ipakita man dete promotional picture tayo. Okay? Health Matters. Health Matters. Napatag ti salunat. Dakkel nga gameng. Ure adut kwartam. Numasaksakit kamutten. Hamo ma-enjoy ti agbyag. At deti kwartam, mapan-amin yan tayo pagpaagas mon. Aglalo no ti sakit mon kat cancer, no diabetes, kanda dumapay. Ma-enjoy mo pengar ti coke no diabetic kan. Awana na. Ma-enjoy mo pengar din kakabsat iti naimas nga litsyon no alta presyon mo ti mapaspasamak king kan. Awanan, amen. Iso nga agpasalun at tayo. Hanggat tapno makapangantay ka digidya nga bambanag, ngam tapno makapagserbi tayo nga na estilo iti apo. Who would like to serve God strong? Tayo naman di imana. Kaya lang tag-serbi ti apo nga napigsa. No napigsa ti bagi, napintas mo ti, panunot. Amen. Ngam no ti bagi agsaksakit, pati panunot, apektado. Iso nga ado nga tattao, aburido. Namuryot kakabsat, gaputa di bagi kakabsat kat aday tirik-rik na nakan anayon na. Tama? Hanga itata di pa nag-discuss ko, i-promote ko lang. Health matters. So join us, dagiti tagapasukin, umay kayo ditoy. Lawag, umay kayo ditoy. Kasi ada question and answer. Okay? So dagiti adata outreaches, no adayo kayo, alakat ag-join kayo tulatan wherever you are. But if you can come here, it will be much, much better. Okay? So, talo kaming ag-speak siya. I will discuss about deto'y baro nga ministry tayo, health and wellness ministry. O, ibagayo man? Nakapuot ka pa iti church kakabsat, nga adda iti concern na kadagiti salunat dagiti tattao na. Health and wellness ministry. I-explikar kun to. Doc Lester will discuss about the medical aspect, emergency, kasanod pa nang manage tayo kadagitay saksakit, nga na kailangan nga hospital, no ka na kailangan, ijay tayo tabalay, no kaya tayo galakad na i-manage. Okay? And Preacher Glenn in Hawaii will also discuss about the gijay kultura tayo. Apay nga nakarigrigat na tayo nga trataran ti doktor, kaputa da kultura tayo nga aming kakapsat nga masapol mabalbaliwan. No da dumakat, nalaling te pengam doktor di pa nagkita te ngamin. Aya, kung nata doktor 7 days ti antibiotic mo kung naging ka, idi may 3 aldaw, mayat mo trick na akon, insardeng mo't nag-antibiotic. Anat na pasamak, agbaltik ka kapsat ti epekto naging ka di antibiotic kasi dapat 7 days, lipasam nga lipasan. Datay magaming kat, we just rely on our feeling. Di ba? Isong addressan tumot ni Preacher Glenn Dayjay. So it will be an exciting time and after that, we will have question and answer. Okay? If you have questions, they will give the answers. So, see you this afternoon at 2:30 p.m. Amen ba?
Okay. So, mangan kay tot na imas damdama, tunumalpas dito seminar, baka yun to kayat mangan tinaimasan kakabsat. Okay? So, kanon yun, di kita gusto yung kanon ton aldaw, ulitek. Baka numalpas ti health seminar, di yun ton kayat timangan kadigidya nga naiimas. Okay? Alright. So, kas pa nagtultuloy tayo, kaya tayo man nga patak di rin, di kita guest tayo nga dito. Kita nyo man, da guest nga kaabay yaw, uray di kita sanctuary. Alaman nun nyo man, first time yung nga mamit, hi konam, okay? Ngayon patak direct man ni Rachel Pasqua, in-invite ni Ruby Jane, amigo, from Kuruko. Rachel, tumakdir ka. Okay. Amen. Karo ba yung EJ Kuruko, Ruby Jane? Ay, kapsat mo. Oh, welcome. Welcome, Rachel. Mylene de la Cruz. Oh, taga San Nicolas. Nagbiyahe ka, naggapo sa Nicolas, uno imyang ka? Imyang, naggapo ka sa Nicolas? Kapsat mo? Kasinsim mo? Okay, praise the Lord. Kasinsin ni Sister Mary Ann. Mark David Tolentino, taga San Nicolas. Okay. Oh. Damdama, i-endorse kayo to ka DJ outreach tayo sa Nicolas, Barangay 6. Makita yung tuno damdaman niya. Clarence Stepan from Duripes. Okay. In-invite ni, Dwayne? Ha? Okay. Prince Ian Bumanglag, Duripes. Umubing ni gito yung patak din tayo, aya. Divine tinag-invite. Divine Aquino. Okay, good. Nasaan si Divine? Divine, nasaan ka? Tumayo ka nga, Divine? Bunga ng discipleship yan. Sino ag-disciple kang Divine, mang bisbisita? Ni Cristel. Tignan nyo. Pag may nag-disciple sa ating mga new believers, kita nyo, maka-invite ni bisita. Di ba? Kaya kayong mga members na iba, mag-involve kayo sa discipleship. Sumama kayo doon sa mga nagdi-disciple para matraining. Ni Tito Adrian kat intugot na ni Tito Benedict Idiwebes. Dapat na nag-disciple jelawag. Kaya hana adayo nga maging preacher ni Tito Benedict ang Tita Ben. Hira. Pamerlin Boyles. Pamerlin. Did I pronounce your name right? Pamerlin? Okay, Pamerlin Flor. It's your second time, di ba? Ikaw ba yung classmate ni Relin? Yes. Okay, from Flora Apayao. Agbasbasa di MMSU. Okay. Melissa Mario from Solsona. Classmate din ni Relin. Praise God, ta digiti young people tayo gad ko. Ada concern da nga mga wis ka digiti gagayom daya. One. Kasi, ang munti kapintasan nagayem, hana mangisungsong. Haang nga ti mangiyanod, no dikat mangiranod. Di ba? Kaya, pag ang friend mo, in-invite ka sa ganitong pagtitipon, yun ang may genuine concern. Okay? Next, Kyle Banataza. Ubing dito, ubing. Adyon. Apo ko ni Lula Claring. Mano apo ko man, Lula Claring? Mano apo ko? 12. Tapos manot anak yo? Innem. Noktari nga kapitan ni Lolo Romulo, mga abak. Okay. Welcome tayo ni King. Diyan ka muna, dani mamang nagtagboy-buya. King, tumakder ka man, King. Sister Rowena, nandiyan ka ba? Wala si Sister Rowena. Awan. Okay, naka-Facebook siguro. Prince Agustin, Kurokor. Ubing na ito, ubing. In-invite ni Sister Presi. Last but not the least, from Kurokor, Michelle Peralta. Ayun. Okay. Praise the Lord, Michelle. Maraming salamat. Yeah. You can move forward. Kada kayo nga data likod o dalagang electric fan, you can move a little bit closer. Tapnuhan unay adayo. Dito ayan nyo. Pwede. You can ask them to come a little bit closer here. Pwede pa dyan, sa likod ng mga men, yung iba can move here para hindi masyadong malayo yung kanilang upuan doon. Kasi gusto ko yung mas malapit kayo .
Okay? You can stay. You can daubing na, you can stay at the back. Dito yung banda na itimen. Total, may mga electric fan naman tayo dyan. Alright? Okay, maraming salamat. Praise the Lord. Naragsak kayo matlaang nga, dadabis bisita tayo. Amen. Okay, so let's welcome them. Amuyo, at na may isang nag-attend na minsan. Among ti comment na ko na, ti magustok di church yung very friendly, dagiti tao ko na da. Oh, di ba? Totoo ba yon? Totoo. Very friendly ang mga tao rito. Amen. Okay, so tultuloy tayong kakabsat nga ag-acknowledge kan mang-meet ka dagiti kakabsat, urehan tayo nga ma-meet face-to-face, at dada ka dagiti sanctuaries tayo, ang kay maragsakan kakabsat nga, idi mang rugi ti HBB, sigat may sala nga basit nga kapilya, tatakot na kad adumot nga kapkapilya. Di ba? Nagdadakkel pa nga kapkapilya, aircon pa nga kapkapilya, datay awan aircon nan. Ang kay maragsakan kakabsat? Di ba? May sala nga batit nga kapilya, idi tatan nakad adumutten nga kapilya. Iso nga intayo kadagiti na duma-duma nga kapilya tayo ket acknowledge tayo dagiti kakabsat. Okay? Intay nga rod kakabsat ijay Lawag City. Di kapilya tayo ijay Lawag. Deti nga kapilya amazing kakabsat. HBBC Lawag. Go ahead. Whoever is in charge. HBBC Lawag. Amen. Amen po, Pastor. Good morning po, Pastor June. Conrad, good morning. Pastor Roby. And kalakay amin, brethren. At bisita dito ta, Pastor. Te anak ni, may isang anak ni Sir Alan Apalis, Pastor. Te kambal day ag mangisursurod di Sunday School te ta ni Prince J. Apalis, Pastor. Then at second timer tayo, Pastor, ni Sis Mara Dadis, Pastor from Barangay 23 San Nicolas. And adada jay Sunday School tata Pastor, adada 20 nga ubing tata jay Pastor, ket adada pay upat nga first timer Pastor ni Maria Mariano, ni Kurt Bulaw, kay Sir Aguinaldo, Jason Mariano Pastor, taga Pila, Lawag City, dami nga upat Pastor. Amen. Ket oray kastoy nga makatudto den Pastor, naraparagsak kami ta dati buman nga pamilya ni Brother Alex and Pastor. Sino? Pastor, Sino ni brother? Brother Alex Pilad, Pastor, dadami. From Paway. Amen. Okay, good morning. Kada kay amin dita sanctuary tayo HBBC Lawag City. Okay, maraming salamat. Hintay di sanctuary tayo, di main ti Pasukin, Barangay 4. Pasukin. Naimbag nga aldaw po, Pastor Ruby. Maragsakan kami, Pastor, ta adda iti bisita ta itang bigat. Adda ni Sister Grandes Aseret po. Iti family po ni Ma'am Elizabeth Aseret po. Ni Oreo ken ni Gio po, Pastor. Amen. Tumakder tayo. Ken kasamot po is ni Sister Precious Frances May Tagupa po. From Puyuk yan, Pastor. Iti third time po ni Sister Vivian ken ni Raisa Visitation po. From Binsang po, Pastor. Binsang. Very good. Ken at the DJ consistent nga agat attend, Pastor, ken dagiti ma-disciplean. Ada ni mamang ni Hammer ito, Pastor. Dagiti ni Tatay Hurley ni Nanay Merly Dariagan po, Pastor. Amen. Tata Herly, good morning. DJ lang po, Pastor. Thank you Maraming po, Pastor. salamat. Okay, enjoyin nyo panaglalang lang yun. Dita kakabsat, ayan. Okay, maraming salamat. Agpa-daya tayo pelang. Intay J. Bintar. Brother Ryan Duldulaw. J. Outreach tayo J. Bintar with John Paul. Go ahead, John Paul. Good morning, Pastor June. Good morning, Pastor Proby. Good morning. Nagmarasagan kami, Pastor Toy. Tado iti bisita, Pastor, by God's grace. Agad ita nga bigat, Pastor, iyaw kong suda sa guys sakit. Nung iyaw na tayo, kapsat, tumakder tayo kaya pagbigit. So, first ang dalis, Pastor, ni Ate Florence Castillo. From Bintar, Pastor. And next,
Ni Mike Vicente Pastor from Sarat Pastor. Sean Camalya, also from Sarat. Kate Doronio from Sarat also Pastor. Stefanel Borromeo. Irish Maria. Ni Vincent Lagutan Pastor, second timer. Ni Aristotle Nabor. And dagiti consistent ng may pastor, mga young people tayo, ni Razel Gonzalez. At meron na tanibel. Ni Joshua de la Cruz Pastor. Kaya dapat kita at anak ka ni Sir Carlo Pastor, ni JM Agpawa Pastor J.O.B. Dagiti dadong nga pastor, at dapat iti dala, lalo dagiti young people iti Bintar Pastor, by God's grace. DJ lang Pastor, good morning po. Amen. Makitak deti ayan nyo kat very comfortable. Iso nga awan rason nyo nga na mablesan iti gimong kan sa uti apo ita. Ayan. Yeah, at the purpose na deti inaramid da Brother Ryan, I think kasla study room lang kuma dito i-DJ. Balay da deti kakabsat di Vintar. It's Brother Ryan Duldulao's house in Vintar. Kat di balay da kasla resort ngamin at dapay swimming pool na. No kumaada iti dakkel na nga covered court kat ijay ti ko mag-fellowship, Brother Ryan. Masangsangwanan siguro niya. Okay? But pray for him. He is sick right now. He's not feeling well. Okay? But I would like to acknowledge and welcome all the visitors present. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Bintar. Iapot mang bendisyon kada kayo amin. Okay? Padaya tayo pa. Dingras Outreach. Barangay Puruganan. Amen. Amen. A blessed Sunday po to everyone. Good morning, Pastor Jun. Good morning, Pastor Kobe. Kagat maragtakan kami nga mangipadamag kada kayo to kadagiti naramidan ti Apo. Kastamot kadagiti bisbisita tayo. Bayan ti panang-recognize tayo please. Ay ato makdirti ang biit para makilala po namin kayo. So first on the list, ni Sir Gerson Apostol Pastor. Amen. Natapa na tayo, di Pastor, natapa na. Nagdamag da nga, awan naghawis kanya da nakita na lang, dedi karatula kay Pastor, nagdamag da nga, anat oras nga tayo, tigimom yo, kuna ka na Pastor. So nga, by the grace of God, kadwa ka tayo tatanga bigat Pastor. Nagsaya atin. Pakiulit kayong pangalan, Rohel. Sir Gerson Apostol Pastor. Sir Jason, good morning. Thank you so much. PSG suna Pastor, PSG. Provincial Security Group. Alawag Pastor. Kastamat kini Lablin Ratuta Pastor. Ratuita. Sorry. Right, so dedikat teacher tayo Pastor, teacher. Kadwa na tayo Sir Gerson. Trabaho Patak Pastor, Jibawa Elementary School Pastor. Ni Karen Dayan Polintang Pastor. Ikaro Bate Pastor. Joey Kitan and Carbonera. Faith Alaysa Camacho Pastor. Gerson Ate Sherilyn, Pastor na Ate Sherilyn. Tapos ni Nicole, Pastor ni Nicole. Tapos ni Tina Cora, third time, Pastor, third time. Yan ni Ate Pilis, Pastor. Asawa ni Kuya Radi, Pastor, third time. Angel. Si Dalmo, Pastor. And Kuya Ruben. Si Kuya Ruben, Pastor. Sir Sani, Pastor. Sir Sani. Ni Kathleen, Pastor. Ni Kathleen, taga-Suwi, Pastor. So, bali, itata, Pastor, dadagi yung pingin dyan kwarto nga may sa sutin, madamang absent Sunday School na, Pastor. Ket amin ti total attendance sila by the grace of God. Ket 42 po, Pastor, 42. Thank you so much, Pastor. Malagip ko kakabsat, kas tamo di mangrugrugi, deti trabaho ti apo ti bakaraya. Kunakan dagiti karuba, kat, agawis tat adults, kunadagat, igarup mino para ubing la, deta baptist, kunadagan no iti kakabsat. Kat praise the Lord, deti kasti nga panang rugita, kat kasti di nagbungaan na.
Maragsakan nakman ka DJ pamilya nga iso dapat tinagsaludsod. Iti oras ti gimong tayo. Kaya't nangasawan talaga agsarsarak da iti pakigimungan. Kat maibagak Brad Jason, deti nasarakam kathaan nga perpekto nga church ngam iso ti umiso nga church nga pakigimungan. Okay? You did not come to a perfect church, but you came to the right place. I believe nga ti Apo tinangidalan kada kayo. Okay? Maraming salamat. Awan ni Ma'am Mildred, hana nakaumayan? Oo, idanon yung tuking kuana. Amen? Ni Ma'am Mildred, may isa nga naanep nga umay makigimgimong sadyay kakabsat. Okay? So we welcome you all. Maraming salamat. Intayo mamut ka, dagiti brethren tay J. Karwan. Good morning. Guri ka. Sige, Karwan. Sige. Good morning, Pastor Proby, and good morning, Kakapsat. At niya po Diyos may dayaw, kaya ipagragsak kami di dating aldaw, ta natipon-tipon kay maning at dayaw di ako. At nga bigat, Pastor, at iti bisita tayo ni Sister Emmeline Baludado. Dati kay asawa tayo inauna nga at Brother June Baludado, Pastor. Tapos iti nga madama, at iti 25 ubing tayo, Pastor, na may surusuray diyan Mr. Janice by God's grace, Pastor. Thank you, Pastor. Amen. Good morning. Brother Wendell, good morning. Oh, ayan si Brother Wendell. Okay. Isutimay sa kadagiti nagrugruggyanan tayo kakabsat di Takarwan. Ngam nagsakay ngamin ti barko ket itata nakabakasyon. Praise God. Okay. Good morning kada kay amin di Takarwan. Agpakwa tayo, paabagatan tayo pelang. Intay J. San Nicolas. San Nicolas. Di kiti taga San Nicolas. Dito J. Outreach tayo, ha? Okay. Sige. Pastor Proby, and all brethren comes up. Amen. Ada ka baro nga bisita tayo, Pastor, taga Paway, ni Sister Marlene Coloma. Patagrip man ni Sister taga Pinili. And then ni Sister Anastasia Galiaser. Again ni Mang Reby Pastor. Bale 60 kami ni Tata Pastor by God's grace. Amen. To God be the glory. Good morning, Brother Enan. Brother Joel, ken kada kayo amin nga kakabsat dita sa Nicolas. Amen. Maraming salamat. Okay. Awanan, dito Ilocos. Sino pa iti Ilocos? Wala na, no? Acknowledge ti aminan. Okay. Hintayo mo tin kakabsat di Cagayan, Lasam. Claveria, madama ti Sunday School? Madama Sunday School da? Okay. Ayan ang Claveria. Palakpakan natin. Praise the Lord. Naka-join na sila. Good morning kada kay amin. Pastor Dennis. Sige, bumati ka, Pastor Dennis. Amen. Good morning, Pastor John and Pastor Proby. Praise the Lord. Mapumpuno kami, Tata Pastor. Oo nga. Amen. Kitang-kita namin. Mukhang magkukulang ng upuan natin dyan. Kasapulan nga ma-extend man ng Pastor. Joke. Amen, Pastor. So we have 6 first-time visitor, Pastor. Numaawagan tinagan tayo, dawatek man nga tumakder tayo kakabsat. Ni Sir Jimmy Kalingasan. Jinky Agkawili, taga Baksay. Jessa May Kalingasan. Dayan Gaygay. Amen. And then Julian Bidad. Taga Baksay, dagiti pastor na awis ni Ninang Mildred. And then ni Sir Jigboy, DJ Father ng Ibagbak, ti Kalman Pastor. Wow, Luis. amen.
Good Kaduan morning, na Brad. tibong nga family na, Pastor. Wen, naiburay ni Pastor Dennis nga bisbisitaan na kayo kat inkararag da kayo, Brad. Paragsakan kami ta, imay ka nakigimong ita. Oo. Ano tinagan na tayo, Pastor Dennis? Jig boy, Pastor. Yeah, oo. That's good. Amen. Amen. Ken adadagiti kakapsat nga kadua tayo tata, Pastor, gapot nakapagbakasyon da ni Sir Warner, Pastor, adatoy. Sino? Sir Warner, asawa ni Sister Marciel. Oy, good morning. O, Pastor, ni Destino, J. Mindanao, Pastor. Mindanao. Okay, welcome to Luzon. One. And then also ni Sister Donna, Pastor, adatoy. Ni Sister Donna, Pastor. Ni Sister Donna Ni- kakabsat, isotay nurse aya. Yes, Pastor. Nurse Ijay Apayaw. Par North, Pastor. Ha? Par North Hospital, Pastor. Far North Hospital, Tiluna Apayaw. Yes, Pastor. Okay, maraming salamat. Awanan kakapsat, awan tinayawag kon. Second time ni Ma'am, neti, Pastor. Okay. Maragsakan kami nga makakita ti Bungguyo ken Kaaduyo kakabsat di Taclaveria. Amen. To God be the glory. Amen. Isang man yun man, di kita kaabayo dita. Oh, baka isot mo udi nga pa nakakita mon. Sapay ko matasaan. Isang ma'am. Oh, thank you, Pastor Dennis. Okay, intay di Lasam. Lasam Cagayan. Amen. Awang kastoy, di mangrugrugi ti church tayo, aya. No, ag-acknowledge tayo, lady, praise God, ada bisita tayo. Duha, talo, kadya, karagragsak tayo, di ba? Tatakot na kadumutan. Amen. Juan, iso nga, hanting agan anos, agragsak tayo, kakabsat. Ayan, okay, Lasam. Awan dapay? Ay, awan signal na siguro. Matutudo. Oo. How about Apari? Dati Apari? Apari. Ayun. Dedan. Good morning, ma'am. Yes. Pastor. Good morning, Pastor John. Good morning, Pastor Roby. Pastor, adda iti first timer ng visitor tayo dito. Iso ni Weisel Dian. It is STEM. Then, second time visitor, Carmen Calata and Ella Calata, invited by Ma'am Laila Calata. Amen, amen. Tapos, Flordelisa Bjarnes, Evangeline Aquilenia, Noemi Anagaran, they are consistent, Pastor, sa pag-aaten. Amen, amen, Pastor. Amen. Medyo adu kami na ito yan, by God's grace, Pastor. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Pastor. Thank you. Sa wakas kakabsat, nakakonect mo lang ni Ma'am Evelyn, mano nga Domingon kakabsat, tatalaang napinta signal na. Amen. Okay, good morning kada kayo amin, kan digiti adults tayo nga makita tayo, maragsakan kami, kan mayamanan kami nga makakita kada kayo kakabsat. Okay? At dapat bisita tayo diti Bacara, in-invite ni Ma'am Ami, Gwenet Sahagon. Please stand. Gwenet. Ayun. At saka si Elisa from Sangil. Elisa. Asan siya? Asan? Okay. At dapat dito kabsat ni Tita Ami ni... Kabsat mo Tita, di ba? Ayan o. Tumagdar ka man Tita. Oh. Iso na dito ikarkararag tayo kakabsat no kwati Wednesday night. Praise the Lord. Okay. So, what a blessing. Ken... Detoy, awang kasto idi mangrugrug iti church tayo. Kablaaw ka dagiti balasiw taaw. Okay, kan dagiti adayo. Kablaawan tayo in Tepela, Canada. Deti pamilya ni Brother Errol Agonoy, Canada. Okay. Pambihira, napaka-healthy nyo lahat dyan Oh, praise the Lord. Okay. Sino pa iti Canada tayo? Wala na? Sige. Hintay, di ko kakabsat, di USA, di Hawaii ni Tita Minda Nana Josepina from Waipaho. Kastamatan kini Ernaline, oray Sabado da kakabsat, kat nakid-join da kada tayo. Ijay Maui, kadwatay ni Tita Teresa. Okay, Tita Teresa.
Sino pa? Okay. Ijay mainland kadwa tayo ni Tita Puring. Isot makinbagi ti pure gold. Okay. Aling Puring. Tapos, ni Brother MM. Naka-off kayo si MM, Amen. Okay. Mukhang mainit sa Hawaii dahil napakalakas yung electric fan mo sa taas. Oo. Next, ayan na, nawanan. Okay, other parts, other countries, dito Asia, Thailand, ni Faye. Good morning, Faye. Amen. Namigat kan, Faye? Nangangkan? Hampay. Nasapa pa ijeng amin kakabsat kita. Okay. Hinday mo jay Taiwan ni Darwin. Da Taiwan tayo kakabsat. Gasam. Dapay South Korea tayo. Cyrus. Ambira. Ikararag yun ni Cyrus kasi challenge ko nga mangrugi ti bukod na nga Bible study ijay Korea. Tay di rabi at na may isa nga grupo dagiti Christians nga mahante ngamin nga ministry deto Ministry ti sabali kakabsat ngam isuna ti nang conduct ti Bible study. Kat insuro na ti assurance of salvation. At dada dita tinabaptaysan ng kakabsat ngam idi dala ang rabi nga naawatan ti panakaisalagan. Isong ako na ni Cyrus sabsabalit pa nag-explain ti HBBC. Okay? Good. That's a good training for him. Anymore? Sino pa iti iti balasiw tao tayo? Okay, hintay day Manila ni Sister Edita. Okay. Next, one of our future doctors, Nicole. Nicole Katkatan. Sino pa? Okay. Audrey, sa labas ng Mandaluyong. Amen. Ma'am Marites and Preacher Angelo. Amen. Hintay di Hong Kong kakabsat. Ate Nemi, good morning. Kan dito yung matayan tayo ni Ma'am Mila Rosete. At dapat kayam ni Sister Edita Yage. Na-acknowledge ko ni Sister Edita itayan. Tapos na. Kan dito dati Facebook. Okay. Mamaya, i-acknowledge ko yan. Sister Rowena, good morning. Okay. At dagayang bisita da Brother Errol. Kunana, we have a visitor named Zeus Noah Lopez. Kasinsin ni Kielken Jabez. Good morning, Zeus. Hi, Zeus. Good morning. Okay. Next, intay nga ruden acknowledge sen kakabsat. Jay Australia. Australia. Yon. Amen. Oo. Good morning to our beloved patriarch, Pastor Jun. Good morning, Pastor Kubi. And to all our pastors and the kayo aming brethren. As for today, Pastor, we don't have new visitors. We are very excited and very happy nga makadwada kayo manin daydayaw ti Apo, Pastor. To God be the glory po. Yeah, good morning. Andiyan pa si Toto? Wala si Toto, hindi nakapunta? Andiyan siya? Toto, good morning. Yung mga kapatid natin na taga Davao, nandyan ba kayo? Masakit ang katawan daw po. Masakit ang katawan. I hope they can join us even online, no? Kahit sa Facebook. Okay, so good morning kadagay amin dita. Their place of worship today is Aldridge Place, tama? Aldridge House. Diyan kay Aldridge. Maraming salamat. Okay, naragsakay mo lang dita. Amen. One. Di kayo samot na migat kakabsat. Amen. Amen, Pastor. Okay, thank you. Well, praise the Lord. Tumakdir tayo amin kakabsat. Kat intayo kablaawan iti tunggal maysa. Okay. Sakbay na, digiti at dati Facebook, Anthony Bacod, Kuya Rodel and Ate Josie, King Jomy Fagaragan of Badok, Sister Elaine Visitation Canada,
Ens Jaire, Alma Milagros Cavite, Ma'am Lourdes Lista of Paris, France, CJ, and Benny Jo Cortez of Hawaii, Tito Willie Cadjente, Janeline, Hong Kong, Perlita Ragusante, Rosel Udaundo of Hong Kong, Benedict Bautista, Ilocos Sur, Amen. Avelina Antonio Ireland, Norlita Madamka, Lawag, and Luz Corpus from Macau, Tita Alma of Madiladig, Segunda Aseret, Maui, Amen. Alexis, Brother Alan Apalis, Amen. Beth Abo, Leonora Acacio, Ma'am Acacio, Ma'am Lydia Agatep, Noralyn Apalis, Tante Acob, Vanji Mata from Batak. Okay. Rachel Erardo from Pasig, Virginia Taron of Quirino, Kathy Gardayo of Saudi, Cecilia Kuin, Singapore, Vancouver, Aurea Salakop, at marami pang iba. Maraming salamat. Marites Raimundo, Amen. Monico Manalo, Jem Garo, Soraida Cabudol. Good morning sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Chickens one another, Kapsa. Go round. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to live on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say, and may the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to be. May we learn. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong, to be strong and to lean on. I see Ma'am Linda and Sister Gwen. Good morning. Okay. Praise the Lord. What a blessing. You know, I was looking when we were shaking hands with one another. Ngan tayo mapuno dito baban. Basilangan ng kakabsat na eh. If each one of us will bring one on Sunday, puno na lahat yan. Hanggang sa mezzanine. Konti na lang. Kaya mag-invite tayo na mag-invite ng mga kaibigan at mga relatives natin. Amen ba? Okay. Praise the Lord. Let's sing one song, I Just Keep Trusting My Lord, with the second verse. Amen. Sing na. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gave me a song. Though the storm clouds darken
in the sky, all the heavenly train. I just keep trusting my Lord, 'cause He will never fail. He's a faithful. He's a faithful friend. Praise the Lord. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful God, amen. Such a faithful God. He is always there, walking by my side. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, amen. I just keep trusting my Lord. He will see me Amen. Hanga naragsak ti rupa ti naduma ka na kayo. Kasla na pukawan ti 20,000. Oh, nagsayaat kan nagragsak ti agtalag kan apo, di ngamin. Oh, may sapay nga kanta kakabsat, sakbay nga umay ti choir tayo. Ngam sakbay na deta, we'll be singing Trust His Heart. This coming Sunday, dagitay candidates nga agpabaptized, iso ti schedule tayo itong Domingo. Okay? So, bring your extra clothing this coming Sunday. Sa totoo lang, malapit nang mag-expire ang excitement ng iba. Alam nyo kung bakit? Nung isang linggo pa nakahanda yung mga brethren na magpabautismo. Nung isang linggo may nagdala ng damit. Nung linggo may nagdala ng damit, hindi natuloy. Kaya ngayong Sunday, ina-announce ko na magbabautismo na tayo sa linggo. Okay? Praise God for that. This coming Friday, walang pasok. Alam nyo ba yon? Walang pasok sa Biyernes. Opo, sapagkat Ramadan. Kaya po sa Biyernes ay meron tayong gaganapin na youth fellowship. Doon po sa, ano na yon? Anong lugar yon? Racimo Farm. Ito po ay farm, may swimming pool at napalibutan ng maraming mga kahoy kaya't may silong at may function hall para sa mga young people. Sa umaga. At baka sa hapon, papupuntahin ko ang mga adults. Meron po tayong mga paraffle doon. May mga brand new na mga car at house and lot. Mga kapatid. Oo, talaga. It will be exciting, mga kapatid. Kaya inaanyayahan namin ang lahat ng kabataan. We can hold it here. Pero pag activity ang pinag-uusapan, gaganapin natin sa labas. Para ma-enjoy natin ng husto. Amen ba? Okay. So that's something to look forward. Ha? Remember, this Friday, we'll start at 8:30 a.m. para marami tayong magawa. At sa Sunday, baptism natin. Okay? Let's sing Trust His Heart. All things work for our good. Though sometimes we can't see how they do, it's struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just can't see, remember He's still on the throne. God is too wise to be mistaken.
unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. His is the master plan, and he holds our future in his hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in him. We walk in present knowledge, but his is the first and the last. And like a tapestry, is weaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. When you can't trace his hand, trust his heart. Thank you so much, dear Lord. Tauray ado dagiti saan mi nga maawatan, kaniti panunot mi kaslasan mi magabenan nga kayaan, ngam apo agtalag kami ken ka, taanyaman dagiti panggep ken purpose mo dagiti pasamak mi, ammo mi nga naimbag ket pagimbagan mi. Ket uray kasla imposible dagiti sitwasyon, ken ka awan itinarigat ken imposible. Isungad ti kami apo nga mangpabara ti pamati mi. Gaputa dayta ti kalasag ken bagnos mit inaldaw-aldaw. Nga mangsaranget, mangsango, dagiti amin nga karit, iting kami panagbiag nga Kristiyano, ken ti panagserbi mi ken ka. Bendisyonam apo ti kantaan ti choir, ken ti panakaisuro, panakaikasabat ti saom. Dagiti kakabsat nga daga dagiti sanctuaries, itdem kadakwada ti ragsak ken regta. Tauray awan ti adipen mo, iti sangwananda, iti face to face. Ngem adda ka apo kadakwada, ket itdem kadakwada ti rag-o. Bendisyonan na kami, in Jesus' name we pray. Amen. You may be seated now.
Thank you so much, choir. Palakpakan natin. You know what? Hindi madali ang preparation na ginagawa ng ating choir para lang i-render yun ng ilang minutos. Because it took them several hours of recording their own voices, tapno ipasa da as their practice. And then finally, they would come together and rehearse. Praise the Lord for their determination at yung kanilang dedication. Palakpakan natin. You know, we have one of the best choirs in the world. Mukhang hindi makapaniwala yung iba sa inyo. Napakaganda, mga kapatid. To God be the glory for that. Okay? Ang Claveria ay meron daw silang special number. Pero bago dyan, as you get ready, Claveria, tumayo tayong lahat. Turn your Bibles with me to Hebrews chapter 4. Basahin na natin ang paksa ng ating mensahe ngayong umaga. Hebrews chapter 4, verse number 12. Okay? Hebrews 4, verse 12. Page 1349. Pakishare yun naman yung Bible sa mga walang Bible, ha? Para lahat makakapagbasa ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Page 1349 in your 5 Bibles. Okay? Hebrews 4:17. Alright. Basahan tayo amin ng agigidan. Alright? Hebrews 4:12. 4 verse number 12. Basahan tayo ti Ilocano. Ready? Read. Dati sa uti Diyos na biyag, ken napigsa, ket natadtadem, ngem uray anya adwati tadem na akampilan, ket dumanon nga agingga ti paglalasinan ti kararwa ken ti espiritu, ken dagiti nagsusuupan ken pata, ket nasiglat nga agilasin kadagiti panunot ken panagem iti puso. The power of the Word of God. Amen? Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami iti Biblia. Taado dagiti us-usaren, dagiti relihiyon, kanta tao, nga libro, nga iso iti pag-alalaan da, iti prinsipyo, iti biyagda. Ngem kada kami nga Kristiyano, deti Biblia nga saom, isot pagalaan mi iti prinsipyo, kan sirib iting kami panagbiag. Tulungan na kami nga makaamiris, Apo, ti importansya ti Biblia, ken no kasanumi, ken kasanutlaing mi nga mangyaplikar, dagitoy adal iti saom. Ikam ti wisdom ti adipen mo nga mangilawlawag, bendisyonam ti amin nakakabsat nga dumngeg, si sasagana ti notebook ballpen ng runa ti puso. In Jesus' name we pray. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Go ahead, HBBC Claveria. There's a call going out across the land in every nation. A call to those who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as young and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying race of man. To love the Lord our God is the way
As a candle is consumed by the passion of the flame, spilling light unsparingly through all the dark and dreary. Let us burn to know Him deeper, then our service flaming bright will radiate His passions and blaze with holy light. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. The spring from which our service overflows. Across the streets around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. The strength from which our service overflows. Across the streets around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. The strength from which our service overflows. Across the streets around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Thank you so much. Deto'y triwet kakabsat iti HBBC Claveria. Nakasagana kay mula amin nga dumngagan ti sauti apo kakabsat. Nakasagana ako, excited at nga mangiburay kada kayo. Deto'y lesson tayo itang bigat. So dinggan nyo nga na imbag, amirisan nyo, imutagtagan nyo, ket pa-check nga dahiti nga mensahe kasapulan tayo nga mangagan kan maawatan. Okay? Kadagiti coordinators, checkin nyo basit, dagita kakadwa tayo. Awanti kwan, movements una yan. Let's be seated and be attentive to the preaching of God's Word. Okay? Prepared kayo kakabsat. Amen. Nagtarakan ka kumat baboy. Sa nga pulo nga pangganakan. Ti goal mo, ti kada baboy nga pangganakan, at least aganak ti sagsasangapulo, kababaan di jayan. Di kita daduma makaanak 15. Iti tiyempo na iti panaggaanak ko madigiti nga baboy, di mesa kakabsat, dududwat anak na. Do you know that something went wrong? Tama ba ako mga kapatid? Same thing. Gimatang ka ti limagasot nga upa nga manok, pagitlugam. Pinatakaya mon, di ready, urayan mong kakabsat, ti panagitlog da. Siyempre, dada manok, tuloy-tuloy nga agitlog, di ba? Kat expectaram nga out of 500, akat uray man lang kumaupat agasot ta itlog, ti kadaal daw. Aya, sa gegeysada, putak! Kurana, di sa gegeysada ko mga itlog. Nang piman kakabsat, di 500 eggs, ay 500 heads, nga manok mo, tila may itid na, 20 nga itlog, ti kadaal daw. Ano't problema nga tagakabsat? DJ nga ta nagtarakan,
DJ kang kananda, jay manok, wano DJ tempo. Anong atat problema? There is a problem. Whatever that be, we know there is a problem. Because tinature ti manok nga upa agitlog. Tinature iti baboy nga pangganakan aganak. Now, iti HBBC, ada upat aginggat 5 gasot nga miyembro na. Hello? 5 gasot. Umabot tingan nga ni 1,000, iraman kay nga data Facebook nga atendar. Okay? Kadeta 5 gasot, agingkat 1,000, iraman tayo di agat atendar, sang nga gasot kakabsat ti agbungbunga. Sang nga gasot nga miyembro, iti maaramat iti ministry. Di upat gasot, mangmanganda iti preaching, aglaklakam iti panangan ti sa utiapo, ngem awamot pakakitan. Kasla detay tao nga naglaing nga mangan, nakutong mat. Kaya, Justin, JM, Angelo, di kiti man lausan. May ka man dito eh. Nakay nga talo. Oh, di ba? Ne, makita yung nakukutong damot, di ba kakawsa? Tagalatan. Napigsakay mo lamangan? Oh, napigsada ka nung amangan. Bakat adupay ti makandangam siyak, ngam apay nalukluk mo gagam isuda. Thank you. DJ lang ti kayat ko nga i-emphasize. So, ti puntok ita kakabsat, dito 5 gasot nga miyembro ti HBBC, apay nga sang nga gasot iti makita nga kasla adda epekto kadakwada di gijay mangmangagan nga sa utiapo. Di may kaskasaba nga giving, manmano, at dadapelang ti hanamang mangtad. May kaskasaba iti soul winning, at dapelaan nagsusoul winning. May kaskasaba kakabsat iti panagserbi ti apo, at dapela di kiti kristyano nga, awang makitan pulos kakabsat nga epekto kadakwa dati sa uti apo. Ti saludsod, apay. Why? Bakit? Apay. Data ti intayo amuan ken adalen itat nga bigat. Amuyo kakabsat, tapno agbalegi ka ti anyaman nga venture. Deta ket trabaho man, wenno negosyo, masapol nga daken ka ti duwa nga banag. Karpentero ka man, may apply mo detoy. Ag nagnegosyo ka, farming, poultry, fisherman ka man, technician ka man, driver ka man, anyaman kakabsat. Dua nga ba naglaan ti masapol mo? Tapno ag-succeed ka. In the practical sense, ha? Deto'y kathanga ti panangilaksid ti Diyos nga given. Ti Diyos sindadaan nga mang bendisyon. Ngam deto'y nga dua iti tulbag, anak ko nayo. Anak ko nayo, kakabsat. Okay. You need proper tools and you need skill. Masapol nga daking ka, JJ apagiso, unno nga gamit. Kat masapol nga damat king ka ti skill, uno talento, nga mangusar kadayjay nga gamit. Kat kasla ko mati carpentry, through the evolution of tools, tatagakabsat is now the age of power tools. And if you have those power tools, you know how to use them, you will be a, what? Nalaing ka kakabsat nga agkarpintero kan agaramid, iti anyaman nga banag. You agree with me or not? Uray at the skill mo, no awang king ka jay proper tool, limitado ka. Uray at the king ka di jay proper tool, no di ka matammo, iti diskarte nga panangusar ka dayjay, limitado ka lata. So nga ado dagiti Kristiyano, nga limitado iti bungaan, iti biyagda, bungaan ti pamatida, idinto nga dakadatayo ti proper tools, deti Bible, amuyot kurang kakabsat, jay skill tayo nga mangusar kadaytoy sa utiapo. Laglagi po nyo that God has provided
the necessary tools that we need to live for Christ. The truth of God's Word, daytoy Biblia. Han nga ordinary nga libro, daytoy ket inted ti Dios nga kagamitan. Inted ti Dios nga armas. Inted iti Dios nga agbalin nga sirib tayo. Okay? The truth of God's Word is very practical. Kung natin daduma, pastor, nagrigat nga maawatan. Iso nga masapul mo't skill. Nga makaawat ka daytoy surat ti Biblia. Pastor, nagrigat nga i-apply, saan ka kabsat? Saan nga narigat nga i-apply? Taita, panagnakak, kat isurok kada kayo, no anya iti aramiden tayo, tapno ti sao ti apo, agbalin nga epektibo ti biyag tayo. So, ti title ti message ngayon nag-iburay kada ka itang bigat, kat the skills and tools that we need to live for Christ effectively. The skills, inayon nyo, the skill. The skills and tools that we need to live for Christ effectively. Because listen to me, the Bible works. Ikabilyo man deda AV. The Bible works. Di kaya nga sa unti, the Bible works kakabsat, no surutam ti Biblia, hangkan to nga ag-fail. When you follow God's Word, you cannot fail. The reason why we fail in life is because we do not follow the instruction of the Bible. God's Word works. The Bible works. It works. Alati arig na kumakat, TJ tao kakabsat. Gimatang chainsaw. Electric, puno, dete, di gasolina nga chainsaw. Kat, sa mamanot chainsaw engineer, 10,000? Di ginatang nakat, balor 60,000. Di talaga nga, kahahaytekan kakabsat. Touchscreen. Oh. I am yet to see, no sinot maka-invento ti touchscreen nga chainsaw kakabsat. Malagip ko gaputan ni Pastor John, nagpatpa-chainsaw ngamin, di pasugin itay lawas na itay, kat nagado nga kayaw. Tata, dito nga chainsaw, dito nga tao nga chainsaw, touchscreen, nakangin-ngina di chainsaw na, di naman among usaran. Tay dinapan na, pukanan di damurtis kakabsat, mapan namat igud-gudagod di chainsaw. Kunana nga kasta, apo, agbalmalamak, awang malpas ko deto, kunana kakabsat. Agal-alalan nga babambanugan, naglinglingutan, ti urayla, matuon ti aldawang kakabsat, di na pa'y nagudwa, di jay pukanan nga damortis, di igud-gudagod na di chainsaw. Kat kunana nga impurwak, pak kunana, this tool does not work kunana. No! We all know kakabsat, that chainsaw works. The problem is, the guy does not know how to make it work. Gusto mo saan? Kakabsat ti Biblia, it works. Kaya na ka nga parang ayan, nagkunana ti Biblia, thou shalt have good success. You will make your way prosperous. Kunana di Psalms 1, whatsoever he doeth shall prosper. Kaya na ka nga parang ayan ti Biblia. Kat kunam, madimat. Because you don't know how to make it work. You lack the skill. We have the tool, but we don't know how to use the Bible. So today, I will teach you skills and tools we need to live for Christ effectively. Amen ba? So, sudam ti bagim itatta, dito ti challenge. How can I turn, kasano nga pagbalinag, kasano nga pag-work ti biyag ko, DJ ibagbaga iti Biblia. That is the question that you need to ask yourself today. So ulitin kakabsat the Bible works. Everybody say it with me. The Bible works.
we should know how to make it work. Oh, dapat amom. Kasi kakabsat, nagsayang matibiyag tayo, tirabaw ti dagakala di jag chainsaw, nagsayang mat jay chainsaw na, touchscreen pa'y, nagsayang jay gundaway na, tadi na mat amo nga usarin jay chainsaw. Kanayong ka nga makikimong, awan sa pula mo ti HBBC, dagiti papastor nga giadal ti Biblia, ngam no dumteng ka ni personal nga biyag mo, di ka matammon no kasano nga pag-workam ti biyag mo, di nayadal. Oh. Nawatan nyo kakabsat? So kaadalan tayo ita, the skills and tools we need to live for Christ effectively. Idikal man, dito yung puntos kakabsat, ang kuunay i-elaborate dito, nalaka lang awatan tayo, dito yung puntos, dito i-share ko kada kayo. Idikal man, nag-testimony ni Angelica, dito ubing. Oh, amoy dito yung ubing, makabendisyon, classmate ni Raylin. Ipakita, adatakad ta Dingras, ay adakad ta Angelica, ay ba man Rohel? Let me just show you, dito yung ubing kakabsat. New believer. Dito ni Angelica ne. Okay? Oh, na-save idi July. Inawat na ni Apo Jesus idi July. Kat kunana idi kalma nagtestimonyo. Kunana nga kasta. Kat ag-birthday akton Julayan kunana. Amen? Now, tinakaskas daw ka dito nga kabsat. Nabiit pa'y nga makigimgimong. Awa anak pa ijay ha? Online lat pagbuybuyaan na kada tayo ha? Ngam nagpardas ti pa nag-grow na kakabsat. Agisursurun ti ubing tayo ijay. Sunday school teacher nga kakabsat, palakpakan niyo. Tapos, madama nga matrain-training nga ag-disciple iti pada na nga babae. Tatagakabsat, tinakablesak di testimonyo na idikalman. Kasi, hamo makita ti Kristiyano nga kasta nga agaktibo ti ministry, no awang gapuna kabsat, ada gapuna no apay nga agaktibo eh. Apay basta lumukmag tababoy kakabsat nga di ka inikan pagpalukmag. Apay basta umadot itlog tamanok nga di ka intira kakabsat ti pagpaitlog ti ado da manok. Kastamat kakabsat ti Kristiyano. Hana basta ag-involve nga agaktibo ti may sa Kristiyano, no awan kakabsat ti gapuna. Kat ididingding idikalman, kunana, amuyo kunana. Very timely. Dito pa nakaamok iti Apo kan pa nakaipang ko ti HBBC kunana. Okay? Mayat mo na ta signal di darohen na nagpugsa-pugsat. Mayat, thumbs up. Very good. Oh. Kat kunana, gaputa dito pa nagbasak. Nakadado ti project mi. Nakadado ti ubrami. Kat permi nga ma-down kan makapadepress. Di kita estudyante nga kasday mo tirik na itayag naman di ima na. Okay, talaga naman. Oo, pambihira. Ngam ko na, natinggan nyo kakabsat, amuyo, idinaadal ko dahita Isaiah 41:10. Kat iso ti pinagbalin ko nga pigsat. Ano kahit nga sawan? Inala na di Isaiah 41:10 nga gamit na nga mang papigsaging kuana. She learned how to use Isaiah 41:10 as a tool to give her strength. Oh. Nakita yung kakabsat? Kaanak ko na ta Isaiah 41:10. Fear thou not, neither be thou dismayed. Kunana? Ayan o, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Inala na dayta nga bersikulo, pinagbalin na nga gamit ti biyag na. Pinagbalin na nga armas, pinagbalin na kakabsat, nga pangpabilag iti pamati na. O, nakita yun? Iso nga makitam kakabsat nga, agbalay gida nga Kristiyano, gaputaan mo na nga usaran ti Biblia, iti biyag na. Idikwan ko na naman na. Idikwan, DJ preaching ni pastor. Permi nga timmatak kanyak, Matthew 6:33.
Oh, inala na di Matthew 6:33. Kat pinagbalin na kakabsat nga prinsipyo na. Nga uray adu dagiti makaagaw iti atensyon na ken schedule na ti Domingo pa nakigimong non-negotiable. Kat kunana awan ti siyasin numan uray gayem uray pay ana. Matthew 6:33, put God first. So kada Domingo makita mi jay. Digiti nga rod miyembro nga mo makita Domingo, handa mo nga inusaran kakabsat ti Bibliada. So nga kutong ni kita, agbalin na parikot ti church, agbalin nga parikot, problema ti pastor. Kas dala di kita'y manok kakabsat, nga pangan, di mo tagitlogan. Apay kakabsat, wana ta di damat ambo, nga usaran ti biyagda, di kita'y mayad adal nga sursuro ti Biblia. Oh, thank you, Angelica, ang kagtugawan. Sapi ko mata i-preserve ti Apo deti nga ubing. Kat sa nagbalbaliw, agbalin to nga teacher, ti masangwanan aldaw. Oh, faithful to nga member tayo deta, by the grace of God. No agtultuloy, nga i-aplikar na ti sa uti Apo. So, anada digiti dapat nga skills nga sursuruan tayo, tapno ni ti kasta, kat digiti sa uti Apo kakabsat, kat epektibo nga mapagbunga na, iti biyag tayo. DJ kayat ti Apo nga rangay nga mapasamak mangyari. DJ pa nagsaksid tayo ti pamati mangyari. Ano ti dapat nga skill nga sursurwan tayo kakabsat. Adda iti 5 nga inak isyere kada kayo nga sekreto. Hang nga sekreto kaputa itata maibunyag. Hang nga sekreto kaputa adayan ti Biblian. Masapol lang nga isuro ni pastor. Number 1, ti umuna kakabsat, masapol iti good heart. Masapol nga tapusom, kande ti puso kakabsat, na dameg. So nga ti damagag king kay ti dayti nga bigat, ti kadipusom ket na dameg. Do you have a good heart? Makita tayo deta iti Lucas, Kapitulo 8, versikulo 15. Kunana ti jay, at agbulmula, kat di iti bukal, iti mais, kung baga mais, kat iti nga naimula, iti napintas nga daga, deti daga nga, deti kunating, deti pangawag, di iti agbulmula no kwa, deti ganagan, kunadagad no kwa. Ano pangawag yun dito man, deti nagadamag nga daga? Ha? Basta di jay. But that on the good ground, kunana, are they which in an honest and good heart, among ti honest kat, dete di pusum kakabsat, ma-acknowledge mo di pagkamaliam. Honest ka. Kunana, honest and good heart, di kito nga puso, idi nga mga ganda ti sa uti Apo, sinalimot matanda, kaya nangasawan kakabsat, anan, pinastrek dati puso daday nga prinsipyo, kaana na pasamat, bring forth fruit with patience. Nagbunga nga nabuyugan ti adu nga panagananos. Alaan nyo dati nga word nga sumarno nga ibagak, unprejudiced or unprejudiced mind. Unprejudiced mind. Oh. Unprejudiced mind. Di kaya nangasawang ti unprejudiced mind is willing to receive. Amom, no kuma basketball, adatalaing mo nga sumipaw ngamin. Agasam ta, baseball, okay. Ti trabaho nga baseball player kat catcher. Di ka mo makasipaw nga pulos, kasano kayo nga mga bak. Basketball, nalaing ka nga-shoot, di ka matamot sumipaw, kanayon lang nga matipay. Kanayon nga maunaan ka. Maistilang ka. So awan sir, bidyaling mo nga-shoot because you did not learn the skill of catching the ball. So as believers, we must learn the skill of receiving the Word of God. Di kaya't nga sa one detoy, no agpre-preach ni pastor,
lalaingam ti mga miris, di ibagbagana, kat pagsarmingam, iti biyag mo. Ibagaman ka deta kaabay mo, pagsarmingan. Oh. Lalaingam ti agamiris. Agam nagpipritsak, agtutunganga ka. Agmulmulan lang ka. Alusiisan ka. Han nga sumrakan ka, han nga good heart ka. So, a prejudiced mind is a willingness to receive and to hold fast to the truth. Di kaya't na nga sawan kakabsat, no prejudice, di baliktad na, no tipusom kat ada prejudice na kakabsat, it means unfair feeling or dislike. Di kaya't na nga sawan ti tao nga ada prejudice na, they jay pangedeng na, haan nga detay, dinggan na day jay ibagbaga ti pastor, adaim mo na nga panggedengnan. Kat uray anat ibagbaga ti pastoren, haan nga sumagapsap king kwa na, tadaim mo na nga panggedeng na, iti biyag na. That's what you call prejudice. Prejudgment. Imay ka nakikimok, adamat bukod mo nga panunutan. Imay ka nagdengag ti sa utiapo, adamat bukod mo nga pagayatan. So anapay nga rod kakabsat iti lugar, DJ maisuruking ka, adamot sarili mon kakabsat nga pagayatan. That's what you call prejudice. So nga ti skill, listen to me, ti sekreto, ti panagadal iti Biblia, deta pusom pagbalinam nga willing. Anatay kanta, digiti ubing, ninanang ko, inbaon nat nga mapan sumakdo, ijay kapilya, daytoy puso, isut karamba, nga pagyanan ti sasao ti Apo. Oh, amen? Agpaiso nga tapusom karamba, nga madumot nagyan na. So ako nam Apo isuro na. Anat aramidan tayo nga rod kakabsat, tapnon ti puso tayo good. Pastor, anat aramidek. Number 1, cleanse the heart of sin. Padalusan ka ti Apo. Paikat mo, digiti prejudice, di biyag mo. Kat ko nam Apo, dalusam to'y puso. Tapno maikari nga umawat. Kadagiti napapatag nga sasaom Apo. Cleanse the heart of sin. Okay? Nadalus man lang ti puso tayo kakabsat? Oh. Amen. Number 2, require a good heart to submit. I-require mo iti sarilim nga ana, agsubmitar ka. Hangkang agtangtangkan ti ulo na kakabsat. Aupat-patang ka ng tatil-til mo. Ibagam ta sarilim. Agpasok, sumuko ka. To submit to the indictments. Di kayat na nga sa unti indictments kakabsat, no di kijay kayat mo, kat dito'y pulpit, kasla ti umayking ka, disapproval. Hana-anamungan ti Apo, di kita'y aramid. Ken plano, nga saan nga anamungan ti Apo, willing ka dapat nga mang-take. So no hantay na laing nga mang-take, kakabsat, awan hanagsagupsup ka na tayo di adal ti Biblia. Amen. Number 3, cling to the truth whatever the cost. Cling to the truth whatever the cost. Anat cling kakabsat ti Ilocano? Ha? Cling. Cling. Kala dete ti arig na kumagat. Dete no kumanag kalumbitin ka ti lugan. Tinglem, DJ, uso ngamin, DJ Pao, Jelikodan, dete, akwa? Agkalumbitin Jelikod, ti jeep. Sabit. Sabit. Sabit ka doon. Kling. Di ka, uray, kasano ka kabsat nga, taray jay lugan, ag-turn kas jay. Kling. So, ti kayat na nga sawan kakabsat, once nga naawatam ta Matthew 6:33,
Masapul ako na, Apo, uray anat sumalsalin. Talaga, Apo, nga ipustrok ti Matthew 6:33. Once nga naawata mon iti panag-tights, agta-tights kayo malangan. Once nga clear king kan ti panang ti tights, uray anat umay nga paggastuan kakabsat, itid mo na tata-tights mo. Dito kaya na sa unti cling to the truth. Kastat na pinta sa puso kakabsat. So, kita nyo, di kita Kristiyano nga, at daita, tunukan awan, kasi nalukay. Nalukay pela kakabsat, DJ pa ng put-put da ka DJ kinapudno. Number 4, bearing fruit corresponds to the seed Christ placed in us. Di kaya't nga sa wundeta kakabsat, nga DJ product, after nga inaramid mo detoy, DJ resulta na iti biyag mo. Kat ana, correspond to the seed. Di kaya't nga sa wan, nakapuot kapay, iti bukal nga mangga, idi mulam, orange mo tibunga ng kakabsat. Alaman, nakapuot kapay, iti manok, nga naganak, ti pusa. Noan niya di puon, isot punga. So no dinayadal king ka, tights, dapat tights iti ag resulta tabiyag mo. Hangatip, tights. 10%. No ti sweldom 10,000, 1,000 di tights na. So no naisuro ti tights, automatic, 1,000 ta itid mo. No anyat na yadal, isot rumorging ka. Hana mabaling nga tights ko na nakat 10,000 ta sweldom kat sa nga gasot ta intid mo. Hana bunga DJ kakabsat. Kasla ka lati bukol ti mangga nga nagbungat mansanas. So ano anya di bukal nga na imula, kas mat di bungaan naging ka. Iso nga kita nyo ti HBBC, no anat mayat adal, isot makitam ka dagiti membro. Iso nga no idasik mo, alagat dakas ti pa nagkumpara, ngam no idasik mo ton, tay membro at HBBC, ti sabali nga baptist at dagidyat na. Apay, depende di mayat adal. Depende di mayat adal. Kasi no anya di bukal nga mayat adal, isunto matibunga kadagiti membro. So nga, no HBBC ka, cheerful giver ka. No HBBC ka, tipusom, tulungam di pastor. Hamo nga ibabat ti pastor, hamo pergen ti pastor, hamo chismisan ti pastor, hamo nga tugigan ti pastor, no di kat suportahan ti pastor. Kasi detat payat adal eh. Kitam di kita do mga churches kakabsama, padatugkigan ta pastor da. Pagbalinan da nga errand boy. Pastor, hanggang piprits ti kasta, may kayat ti kasta, laglagi pam, dakap ti kadaklan ti mait ito, di di kapilyawan. At di tumot pastor kakabsa, one brad. Dakan anos. Kakabsat, anak kayat yung i-preach ko ita. At the preaching ko maipanggap ti rapture, at damat preaching ko maipanggap ti impyerno, agpili kayo, rapture o no impyerno. Dito'y kakabsat, mayat adal ka na tayo, nga oray ana tinaikawusking ka, itilubo nga intad ti tao, para king ka ti panagserbi ti apo, isot kadaklan nga pribilehyo. So nga imay ka ti kapilya, na uksog dayjay, nga mang ti igo kan palangguad kang ka, kat ti pusom sindadaan nga agserbi. Kasano nga makitam di kita nga resulta, wunta da bukal nga maimulmula kada kayo. Kasla kumakada kayo nga new believer ita, nayadal king kat pa nagbautisar. No naawatam lakit din kakabsat ti biblical nga pa nagbautisar, ti saludsod ita, di obedience mo. Makita ka di biyag mo, anak, pabaptize ka nuno hampay. No kunang, ado nga min pelang di. Anak, di kita nga rason. Iso di kita ti ruot, no apay nga nagtubo, di sa uti apo ti biyag mo. Amen, kakabsat? Maawatan nyo man lang. So anati dapat nga dakada tayo tapnon ti sa uti apo agbunga number 1 good heart. Okay? May kadwa kakabsat. May kadwa.
second, nga dapat sursuruan tayo, tapno ti sa utiapog, bunga ti biyag tayo is, detoy, responsive faith. Responsive faith. Di kaya nga sa deta responsive kakabsat, kita man ta kaabay mo no, responsive mo lang deta kabsat, uno agmamayo, agpapatay. Amen? Oh. Kantaan kayo na eh. Si kakabsat ko nga maupupay, pusum kati malmalpay, espiritum ket matmatay. Kinumpos ko DJ kakabsat, yak penalpas. Isurok to kada kay numalpas. Aduman ti rason mo, tiin ka panagsanod. Ngemadadu iti rason, nagpatpatuloy ka ti Apo. Oh, ano aramidam kakabsat? Agtultuloy tay, nga agserbi iti Apo. Ala, secret pala di dyan duman na kakabsat. Excited kayo? Napintas mo na dyan kantak, amen? Masahapul ti responsive faith. Di kaya't nang kasawan, nagpipritsak, kasarsarita na ka ti Apo. Sino kada kayo kakabsat ti makarik na nga nagpiprits ni pastor kalada mapaspasamak ti uneg mo. Nga no daduma pabasulam pa iti padam at dan sakit nagipulong kang pastor. Ano pang pabasulam deta padam? Hamo nga papabasulanin talaga nga kasasauna ka ti Apo. Tata, no ti Apo kasarsarita na ka ti saludsod anangarod mo't kakabsat ti sungbat mo. Di mo ko nang response. Agawid tayo man la itatan, awan man la response tayo ng kakabsat. Agawid tayo, agsublite ka digiti balbalay tayo. Same dati puti. Sulas o. Awan pulos. Isumat lang ang kakabsat. Kas kalamanok. Ura itira tata, Bitmin Pro. Di ka matagitlog. Taapay kakabsat, di mo tag-respond ta pamatim. Pag kuna kakabsat nga nakapsot ti response ta ida, medyo nakapsot ti dawit pamati ta ida kakabsat. Pag kuna ang pastor, hindi man kitan di jay commitment ti dingras di baba. Dito nga kaadu tayo, lima pelat nagpirma, yan nat pamati yung kakabsat. Awa, nakapsot pelat dawit pamati ta ita. Diyan ka muna nga vitamin, ti dapat itid ko kada kayo, tapos yun kay amin nagpirma dyan kakabsat. Kasi, deta pa nagpirma ijay ti commitment, pamati na ijay eh. Napang ka nagpirma, may sa duwa nga black, 4,000 ti mesa, ti kaya nga sa wen, awang biking ka, deta nga kwarta, nga mamati ka. Deta ti makuna nga pamati. Kat kunam Apo, awang pay kanyak deta nga amount. Ngam in challenge ni pastor, trabahom da ito'y, kat insuro na kam iti Biblia, nga tulungan mi iti trabaho, ti ministry, ti pa nakaipalawat ti Ebanghelyo, so nga Apo, inakagpirma, mamati kayak deta 5 nga blocks, 20,000 Apo. Oh, ala, para makita damdama kakabsat, responsive faith. Hello? That you need to trust what God says will work in your life. Agtalag ka. Patsem, di jay imbaga ti Apo kakabsat, nga isutip tulbek, ti panagrangay mo. Hanga sa balit ding-ding-ding, hanga di kita kumpadrem, hanga di kita kaborsyam. Ay sudat ding-ding-ding. DJ sa uti Apo kakabsat, ipangag mo, kat patsem, nganot anat, imbaga ti Apo, nga tulbag ti irarangay mo, ammom nga isot kasayaatan, paragan ka.
Ikabil mo man. Trust what God says will work in your life and that it will be the best for you. Kung muna po, no anya ti inbagam, kat insurom nga instruction, akatambok ka isot kasayaatan ang surutek. Dito di ba ko na nga responsive faith? So kita nyo kakabsat ni Noe. Amoy di istorya ni Noe di Biblia? Nga isot na panangala di 10 Commandments, amen? Oh, di kay dingdingag. Ni Moses di Jai. Pira naman eh. Sino ni Noe? Ha? Diyan nagaramit ti Golden Cup. Arka. Oh. Ni Noe, tinagaramit, di dakkel nga arka. Ape ngayon naramit na di jay kakabsat. Wala ta binilin ti Apo. Kat deti ti bilin ti Apo kada tayo na eh. Ti problema, agin lalaing tayo mga ngamin. Uno, di tayo mo tingtinggan. Di tayo mo ipangpang. Kuna ni Apo Diyos kan Noe, Noe, agaramit ka ti dakkel nga daong. Tamang tudak iti layos. Agbabawi ak ti panang parswak ti tao. Ti kinadakas ti tao. Layos it. Mangpataano rak ti baro nga henerasyon. So ninwe, sinurot natin baka ti Apo. Katuray kat katawaan ti karuba na idi, nga isot mapatpadasan ti daduma kada kayo. Gapot pa nagbaptismo, bagtit ko na daging kan. Abe, paiso bagtit kayo? Nakatintino, di kita lang ayaw kakabsat na eh. Amo, nanipot, idi, nasurusurum ti agarwat nga Kristiyano, gimapo ka. Iba kam tagaabay mo. Aba, Brad, gimapo ka talaga, Brad. Mana? Oh. Awa, hindi mo pa inaadal dito, kakabsat, kala bagtit. So, bagtit ko na dagan no eh. Ata, turturod kakabsat na ayan na agpatakder ti barko, di ko mamapan ti baybay. Sa dadamagan, apay nwe, apay anak kinuam, anak ko para ana detar aramidem. Umay ti dakkel nga layos. Dagiti scientist. Ha? Akakatawa na. Ngam nindo na dingdinggan. Tatipat patitapin natin ang kakabsat. Dim baka ti Apo isulatan. Dimkat lataking kuanan, sulatan kakabsat. Dapat kasday tayo Usaram de ta kina-istabor mo, ti pa nagtulnog ti Biblia, hanga ti kinaswing. Oh. Kasta kakabsat. So ano napasamak? Nasalbar ti pamilya na. So nga, kakabsat, we will become successful when we trust God's way and we know it works best for us. Ano, dadigiti ehemplo tayo kakabsat. Example, sino ti wife dito eh? Itayag naman ti ima na, wife. Wife. Amen. Anat imbaga ti Apo kada kayo, wives. Anak ko na na. Pigpigsan nyo mambasit, hami manggag. Nakaring-ring, nakapigpig sa boses nyo, apitatahan na manggag. Pigpigsan nyo, anak ko na na. Oh, patsin nyo nga deta, that is the best for your family. You have to believe that. So, uray narigat, haan nga di jay tikit-kitam, no di kat jay baka ti Biblia, isutsurutam eh. You know that when you as a wife submit, it brings satisfaction. Genuine satisfaction when you submit. Ano pa ikakabsat? Husband. Sino mo ti husband? Anak ko naman ta Biblia, husband. Oh, di kay pa amo kakabsat no anak bilin mo ti Apo kada mo ta husband, but iyawid yun di ti bilin ti Apo kada tayo nga asawa nga lalaki kat ana asawa a lalaki layatam ni baget mo. Deta ka ti kuna na kakabsat. Anak ko na layatam ni baget mo kuna na. Saan? Ti kuna na ayatem ni asawam. Amen. Oh. Trust that true love is worth the sacrifice. Kaya nga asawan, uray pa'y anak may sakripisyo, gapot pa nagayat mo kan asawam, it's worth it. At ay baka ti Biblia eh. Nga no hantay nga surutan di kito'y kakabsat, ag problema iti relasyon.
Ag problema ti pagtaengan. Hello? Oh. Ala, gusto na DJ pa nag-asawang kat permi nga pumudpudot ti kimot yun kakabsat. Intayo mo ti pa nagserbi ti Apo. Dede, kakabsat, kung na ta Biblia, your labor is not in vain. Di kita yung may agdaldalos dito iti Sabado ti malam. Sino di kita yung may agdaldalos dito nga nababakit? Tumakder man di kita babakit. Kan di kita nganin bumakit. Ngumay agdaldalos ti malam ti Sabado. Tumakder kayo man kakabsat. Di kita dadikal man kan di na minsan tumakder kayo. Ne. Kita yo? Oh. Mamati kayo nga daytoy pa nagserbiyo at danto gunggunayo di langit. Amen? Oh, pakita, idi na minsan nga Sabado, paunay ko ti pa nag-wipe, pa nag-map ni Tita Elsa di da babaan. Ha, di kalman ni sister, ano taga mo sister? Map? Ay, Mylene. Okay, map. Sister Mylene. Po talaga kakabsat kat nagrigat ka ikat na gitay oil nga ti kuwata di malapatarimani Edward ngaminan. Di gitay van tayo kakabsat makavannog. Oh, agdaldalo sa bakit di gito eh. Pero mamati kayo kakabsat nga your labor is not in vain. Praise the Lord. Oh, thank you very much. You may be seated. Amen. So anat tulbag na responsive faith. May katlo. May katlo kakabsat. Ano ti dapat nga sursurwan tayo? Complete commitment. Complete commitment. Oh. Tingnan na nga sa unde, ti commitment kakabsat. Devotion. Masapol ngamin iti. Masakasti ngamin. Dito pa nagtulog mo ti Biblia, samahan mo ng passion. Pakuyugam kakabsat iti passion. Kasi, anyaman nga banag, basta the passion mo kakabsat, hang kanalaka nga agsardeng. Uray pa ag-fail ka, ulitam tumanan eh. Kita nyo, di kita nagnegosyo. No passion mo ti farming, duray nalugi ka, sige kan tumanan. Tama ba ako? At ay isot pagduyusan rik nami. Mahilig kang agtartarakan. Siyakat medyo hilig. Kung saan mo ti agtarakan ng kunakta, damot manok med, 17 ang kakabsat. 11 mat itlog nan. Kunak ikararag kung agpes sa amin, di kita, upa kumaamin deta. Tapno adan to pagpagitlogo kon, inal daw to nga mangang kam itlog ang kakabsat. Ngam thank you, adot bang tinative nga itlog kada kami. Nakay nga kakabsat nga da native na, no hanyo kad maibus na itlog, agad iramanan da kami. Di pa'y nagitlog, di pa'y nagpisa, di kita'y pagitlog ang may kakabsat. Ngam kitam no passion mo, dahi nga banag. Pampanunutam ka da oras ta tiyempo kut saan. So nga, dito umayo pa nakikimong, ikanyut passion na kakabsat. Tano awang passion mo, awan riknam nga naregta, ti umay mo pa nakikimong, alusiisen ka. I promise you, maboring ka. No passion mo ti agluto kakabsat, duray magpay manutlutuem. Siya kat passion ko't agluto. Ni Edward, passion at aginaw. Duwadagan tsati. No passion mo ti motor. Di ngamin Rex, napanan ni Brother Rexel. Ha? Makabisadom amin nga piyesa at motor. Uri saludsudo niya kon Rexi. Damagam amin na klase at ligay ti motor. Damagan naging ka, ana, sports, uno L2. Amo namin. Amin na klase ti oil, may kabesa na. So no, the passion mo ti Biblia, hanga narigat, nga ikabesa ti Biblia. No, apay nga kasla nagrigat kada tayo, iti pa nagbiag ti Kristiyano, kaputa awang passion tayo. Deta ti makuna nga devotion kakabsat. Tata, kunam,
Pastor Anord Aramidet, kadi kararag mo Apo, balbaliwam ka, di ti inclination ti pusok ta, na inlubungan mo ta barkada kay kayat ko. Sukatam, ikatam di je passion ko ta inlubungan na barkada, sukatam ti passion, tina Christian wan nga barkada. Kasi kaya mo, kasla ti arig na deta, kakabsat kat panangan Hamu kayat parya. Ngam nagkararag ka, Apo, ikatam ti panlasak, nga naimas tinasamit. Kaidi mga ka chocolate ang kakabsat, makabakbakor ka mutan. Answered prayer. Idi mga katiparya, napaitlat ta kakabsat. Sag ko na nga nasamit na parya. Idi mga kaparya, napaitlat ta, ngam saanan nga agriri jay dila. Kasi, amom ti makuna, dito pa nagserbi ti Apo, taste dito Yung iba sa inyo nandito pero parang tingin ko sa inyo, wala kayong appetite. Hindi nyo taste. Kasla tinapilitan kaya lang may nakigimong. Daka mo ano-ano tagururay ito no, agawid ka no. Hamburger, no. Jollibee. Kala napilitan ka lang may nakigimong. Kasi talaga, hindi mo taste ito Iba ang taste mo Ikararag mo nga balbaliwan ti Apo deta taste mo. Husto no saan? Kitam, amom nagbalin nga passion mo ti ministry, ay ibagaking ka. Kasla dete hangka, kasla matay tariknam nga di ka nakakapilya ti makalawas. Ngam di kita'y abus man pa, di makikapkapilya. Hana makigimgimong, tapos damagam, kumusta brad? Okay lang. Ada problema na, di jayang kakabsat. Kuna, manok, kumusta? Di kamot lagitlugan? Okay lang. Kuna nata manok kakabsat. Ada problema na dito nga manok. Amen. Ituloy tayo itong maminsanang kabsat. Umdas di jayan. Awatan yon. Anat kasapulan tayo nga sursurwan, tapno ti sa uti Apo, ket agwork, gumana, tibiyag tayo, nga itunda na ti panagrangay tayo. Number 1, anat na adalda ita? Good heart. Padalusan ka ti Apo. No addatihan na naimbag dita. Apo ko nam, dalusan nak isimpam ti puso. Number 2, responsive faith. I-exercise mo ta pamatim. Tundamdama kakabsat, agpipila kayo ito nga mapa, nagpirma di baba na. Kunay siguro, Pastor, hangkong aming kaya ta 4,000. Mga lakat kadwa ma. Upat tayo, sagsasang ribo tayo. Ikabil tayo DJ na ano ikabil mo? F4. Upat kayo F4. Da kami, may isa nga block. 4,000 pesos, F4 kami. But exercise your faith. Number 3, complete. Uray adot idumteng nga upay ti biag mo. Once nga nagbalinan kakabsat nga passion king ka, ti panagserbim ti Apo, sigurado nga maadik ka. Ti adik nga tao, no pinutod na ti bisyo na, matay kakabsat. Kasta ti Kristiyano. No naadik mo ten, iti panagbasat Biblia, panagsolwining kang panagserbi ti Apo, no isinam isuna ijay kapilya na kakabsat, malaylay. Amen ba? So, as I close, kunak di ka naman ijay dingras. Tingnan nyo, sa lutsod. Anat mapasamak tadanom no ikatem jay ikan. Matay. Ana mapasamak tadanom no ikatem jay ikan. Awan. Ana mapasamak jay ikan. Jay danom, iso ni Apo Diyos ti Biblia, dati church. Jay ikan sika. Anat mapasamak kan Apo Diyos, no madayo kaking kuana. Sika, ana mapasamak. Nakita yo pa Ana mapasamak tadaga, no parutem ta kayo. Awana. Ana mapasamak jay kayo. Malaylay. Ana mapasamak king kano umadayo ka ti church, malaylay ka.
Amen? Oh. Kahit yung ba'y kakabsat? Stone. Okay? To God be the glory. I hope nga nalawag ka na kayo dito sa Odiapo. Agkararag tayo, dumog tayo amin. Di aramidin tayo ita kakabsat, pasukimat tayo ka na po Diyos. Kat ko na tayo, Apo, search my heart. No, daga di makita mga masapo la may isimpa, kat isimpam tapno, dagitoy mayadal kanyak nga sa uti Apo, kat agbunga ti biyag ko Apo. Isimpanak ka di Apo Diyos. Pakawanan nak ka dagiti, basbasol ko Apo. Balbaliwam dagiti, hananaimbag nga panunot kan ugali kanyak. Itdeman kanyak Apo tina espirituan nga tarigagay. Detay no umayak makigimong saan nga mapilpilit ti riknak. No di ket umayak gapo ta isot kayat ti riknak. Detay hanak mapilpilit nga agbasa at Biblia. Detay agbasa at Biblia gapo ta isot sa pulen ti riknak. Detay umayak agserbiken ka Apo. Hanga napilpilitan nga isu iti sapsapulen ti riknak di agserbiking ka Apo. Kas jay kumaapo, ti adda kanyak nga kapupuso, panunot kan karirik na Apo. Dawaton ti Apo, kapsa. At nohang kagmamayong, papatay, aglalatoy, nga umay makigimong. Kararag tayo, Apo Diyos, thank you for giving me wisdom nga mangi-eksplikar dito leksyon mi Apo. Ta nagpipintas digito'y prinsipyo iti Biblia kas dalaeng power tools ngem apay nga awan iti bungaan na ti biag mi. Da kami ti problema Apo. Hammi ammo nga usaran digito iti biag mi. Ngamin, ado dagiti saan nga nasaya at ti puso mi Apo. Kasla, iso nga ureg dingdingig kami, hanag-work iti biag mi Apo because there's a problem with our heart. Ken mabalin nga sa bali Apo iti sapsapulin mi ngamin. Sa balit sarsaragan mi. Ita Apo na realize mi. Masapol nga sikat sa pulin mi. Dagito'y gimong ti saom, iso kumat sapsar-saraken tirik nami Apo Diyos. Kat balbaliwan na kam nga mamimpinsan o Apo. Agyaman kami. In Jesus' name we pray. Everyone says! Oh. Sapay kumatahang atil-til adat sapsapulan yut biyagan kakabsat. Ti apot sa pulam, taanapay sa pulam no isot masapulam. Okay? Alright, tumakder tayo amin. Let's sing, I have been blessed, as we prepare to give our tithes and offerings. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, the pen of the writer, write every day. Even His words could never contain. I have been blessed. Warm in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of leaves, foods on my table, and a good place to sleep. Clothes on my back and shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed. That's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I can count them. There's not enough time. So I just thank you for being so kind.
Dada tithes and offerings tayo. Nagkapo iti banda sa Itaaw, from Norway, from pahabol nga gift ka dati missionary tayo, from Singapore, and from the US and from Canada. God bless you, kakabsat. Manalangin tayo. Naindaklan nga Diyos, gundaway namanen, tapno aramidan miti maysa kadagiti pagraragsakan di puso mi, pakaragsakan di puso mi, kansapsapulon tirik nami, iso dati panang ti tithes and offering. Nakalawlawag kada kami yan ta Biblia, ti kaipapanan na, ti importansya na, iti panang ted. Kadatoy kami apo Diyos ita, nga naragsak nga mangted. Gaputa paggaayat mo, iti naragsak nga mangted. Yaman namin digiti kakabsat, uray digiti at dati balasyo tao, nga po napudno dalata, nga mangitid digiti pagkapulukon sagsagot dagan ka. Ita po bendisyonam, dati maipaay, bendisyonam ti tunggal may sakada kami. In karim, iti nabak na nga parabor ka nabuslon, kat klamaran mi deta, itinagan ni Kristo dawati mi digitoy. Amen. You may be seated. Let's have the orchestra play.
Mahinang palakpak. Praise the Lord. Nagpintas dadi kapilya tayo, di ba kakabsat? Ngam napimpintas tupay no mapunno. Ayan. Iso nga punwen tayo by the grace of God. Okay? So, were you blessed? Tunmalem, 2:30. Kung ngayon, spiritual, mamaya, physical naman ang pag-uusapan. Okay? We talk about health this afternoon. So, come, Pastor, mabaliming awisan, dagiti kabagyami. Why not? Aglalo no, dagiti, sakit na awisan nyo kakabsat. Dagiti kagayami, yes, invite them to come. Ta promotion, makita damot ti kapilya tayo, hanggat ti pagparamag, ngamtap no mablessan damit. Okay? So, kitante man dagiti kakabsat no si bibiyag da pelang. Lawag, kumusta kayo? Oo. Awan damot tayo. Napananan. Ayun. Na-bless kayo mo lang kakabsat. Amen? Lawag. Oh, tultuloy tayo. Pagbungaan tayo ti sa uti-apo ti biyag tayo. Amen? Siya atin. Okay, San Nicolas. San Nicolas. Okay. Dingras. Maka-bless di giti kakabsat. San Nicolas kada. Oh, wow, look at that. Okay. Bintar. Kansarat. Amen. Blessan kayo mo lang dito kakabsat. Nagmayat nga makita. Praise the Lord. Pasukin. Okay. Karwan. Karwan. Alright. Claveria. Claveria. Awan, nag-dismiss ng samot time. Okay. At dati lasam, awan, narigat nga naka-join ti lasam. Apari. Apari. Australia. Amen. Toto, na-bless ka ba? Ilocano yung message ko ngayon, Toto. Di bale? Panginoon ang magpapaintindi sa'yo, ha? Okay. O kakabsat, we'll see you this afternoon, ha? God bless you. Let's keep on serving God. Agpatuloy tayo, kakabsat. Okay? Seconds with one another. God bless you. At dan sa meeting pa, meeting. Sige, go ahead. Okay, we are dismissed. Tapos na tayo. Tapos na.